mahali hapa. Tunashukuru ujio wenu, na ndio kwa maana tutafata utaratibu. Tunataka tuwapatie orodha ya gisi sherehe yetu itakwenda. Kutokana na muda utajikaza tukomboe muda. Programu yetu ya siku ya leo tutaanza na Pasteur Jean, ndo atatufungulia ibada yetu leo. Baada ya Pasteur Jean tutasikia maisha ya marehemu ambayo itasomewa na ndugu Kaluya Jean de Dieu,
kisha tutafata neno la familia. Baada ya neno la familia tutakaribisha mtoto wake mkubwa John ambaye naye atatufikishia neno. Baada ya hapo tutakaribisha ambaye ana representer gouvernement. Tutakaribisha wa federation. Tutakaribisha mwenye ana representer association des anciens footballeurs du Burundi. Kisha patakuwa ushuhuda watu wawili au watatu ambao walikuwa karibu na marehemu mta wake ambao alikuwa hai. Baada ya hapo tutatia maua, na baada ya maua tutamkaribisha tena mtumishi wa Mungu ili apate kutufungia mkutano, na baada ya kufunga mkutano tutakaribisha tena yule ambaye atasema kwa neno la familia ili atuambie baada ya hapa tutakwenda wapi. Na kama kuna watu ambao wameleta maua, itakuwa vema wamsogelee ndugu Chopis ili afanye orodha, tufanye vitu kwa mstari, itakuwa vizuri. Tunawashukuru, na bila kukawia na waza tunamkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor John ili atufungulie mkutano. Karibu. Imana ishimwe. Narimuze n'Imana ishimwe. Amen. Iyo jambo biragoye kurivuga mu bihe bisa nk'ibi, aho cyane cyane imibiri yacu bibabaye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko mu bihe byose dukwiye kwishima, kuko ibihe byose Imana niyo ituma bidushika. Rero imbere yuko dutangura ikindi kintu cyose, nagomba basaye mu byaguruke dusozera dusengera no rugendo n'iyi migigwa yose y'uno munsi twasenze. Ubu twimuye ikibanza, turi muri kindi kibanza, naho nyene tugira dufata umwanya wo gusenga kugira ngo imigigwa yose tuzakorera muri kino kibanza Imana ibane natwe, idushigikire, itangurane natwe uno munsi na bino bikorwa, kandi ize gusozerana natwe. Rero kada kwinginge ngo unamika amaso yawe dusenge duhamagara Imana muri kino kibanza. Uhoraho Mana yacu, turaguha icyubahiro, turagushima kuko uri Imana yo kwizerwa. Turagushimiye yuko watugiriye neza. Uyu munsi waduteye iteka ryo kuwubona twebwe tukiri bazima. Nushima wabanye natwe kuva tugitangura imigigwa ijanye no guherekeza uno muvyeyi wacu, umukunzi, umuvyeyi, umugenzi kuri benshi. Wakoze uburyo watuzigamye mu nzira dufata no rugendo tuza hano. Watuzigamye none twashitse amahoro, icyubahiro k'ibicaro. Turakwiragije rero kuguno mwanya tugiye gufata kwa muri kino kibanza. Ubane natwe, utugirire neza. Ubwiza bwawe n'ubushobozi bwawe buzigama umuntu wese. Utugirire neza muri kino kibanza. Ubane natwe Mana. Turahezagiye ikintu cyose, turahezagiye amajambo ikintu cyose za kuvuga muri kino kibanza ngo ubane natwe tugire neza. Turanasengeye runo ruhafu uza kujamwo umubiri w'umwana wawe. Twumvise intaye yiwe yuko yakumenye, kandi yuko ubuzima bwiwe yaraburangije yihanye. Ntidukekeranya yuko wamwakiriye, kuko wihana umwakire iwawe. Turahezagiye kino kibanza rero kugira ngo umubiri wiwe uruhukira ahantu. Ibikorwa byose by'umwiza by'abapfumu n'by'abarozi biburizwemo. Uzigame umubiri w'uwera wawe, urindwe muri kino kibanza. Ubane natwe rero muri byose, tugire neza
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Unasema naongea na nani? Nani? Amahoro yesama arutayo narinzi none ngendahabona uko nize kwizera. Pale kuna maua, tutaomba kupita kuja kumwaga. Hey
bakozi b'Imana nimuze twiyeze kandi twitunganye mufitiye tutemureme tuzamubona uwo mwami mwiza umukuzi ndetse n'umupfakazi tuzaba tubisezeye nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza umukuzi ndetse n'umupfakazi tuzaba tubisezeye ibibazo birarangiye nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza umufundi ndetse n'umupfakazi tuzaba tubisezeye wanje ushitsi ibihe byose zizasha umushama wanje Hiyo anapata ya familia Elias. Elias. Famille Elias. Après famille Elias, tutakuja Ami Bernadette. Famille Bernadette. Famille Bernadette. Familia wako yote kisha panakuja aliweza ashirika na mpira wa mguu. Kisha patakuja liua la shirika wachezaji wa mpira wa zamani. Kisha panakuya panakuja les amis. Vamos ir
kukaribisha shirika la wachezaji wa zamani wa kisha kutafata na Liva Mashimo Voice tunaenda kufika kumwisho wa ibada yetu, ila mara nyingi tukiita mtu wa familia ili amalize na akisha tuambia sehemu gani ambapo tutakwenda, wengi hatutaki tena tusikie baraka ya mwisho au maombi ambayo yanafunga. Ndio kwa maana leo tutafanya kidogo tofauti, tutaita uongozi wa Mungu ili apate kumalizia na maombi, na baada yake mwakilishi wa familia atatuambia sehemu gani ambapo tutakwenda. Tunakaribisha